Studji friski u aġġornati fl-astronomija qegħdin jippreċiżaw il-modi kif xjenzjati għandhom jinterpretaw forzi li qed jimbottaw jew jiġbdu lill-galassi waqt movimenti aċċelerati tal-univers. F'Malta konferenza internazzjonali laqqata ta' xjenzjati biex janalizzaw u jevalwaw żviluppi xjentifiċi f'diversi ferat tal-astronomija. Pater Tobin mill-Università ta' Maryland spjega kif qed jikkollabora fuq proġetti ma' ta' universitajiet fl-Istati Uniti u fil-Messiku biex jiżviluppaw teknoloġiji li jippermettu osservazzjonijiet iżjed preċiżi ta' fenomeni spazjali, fosthom dawk tal-black holes. The telescope has a fixed size, but if we build a new receiver that can see at a higher frequency, which we cannot do yet, then we get a 3 times better view of the black hole. And that's the idea, that we have to develop these receivers and put it on the telescope. Fenomenu li ħabbat lil dawk li jaħdmu fis-settur tal-ispazju huwa l-space junk. Alessio Magro mill-Istitut ta' Xjenza Spazjali u l-Astronomija tal-Università ta' Malta fisser kif l-istitut qed jikkollabora ma' istituzzjonijiet oħrajn fl-Italja fi proġett dwar l-space junk biex jiddeterminaw il-mod kif id-debri fl-ispazju u bċejjeġ tas-satelliti qegħdin iduru mad-dinja fl-univers. Ċekkat titella satellita jew għandek xi ħaġa qed iddur u taf li ġejja xi ħaġa għalik titmexxija minn nofsha. L-International Space Station diġà messew xi 10 darbiet mill-orbita tiegħu biex ma jiġix biex milqut. Għalli l-osservazzjonijiet huma kruċjali biex jigwidaw lin-NASA u lill-ESA, l-Aġenzija Spazjali Ewropea fost l-oħrajn, għal għarfien aħjar dwar dak li jkun qed iseħħ fl-orbita. Nuria Lorenza mill-Università ta' Macquarie qalet li anke pajjiżi żgħar bħal Malta jagħtu kontribut essenzjali għall-avvanz tal-istudji spazjali. Bl-istampa kollha tinbena permezz ta' riċerka speċjalizzata minn kull rokna tad-dinja. Collaboration is crucial. We can't do modern science without the collaboration from all the different countries. Oleg Smirnov minn Rhodes University u Saraw qal li l-avvanzi fi xjenza spazjali jservu wkoll bħala l-bażi, is-sisin u ħolq importanti għall-iżvilupp ta' xjenzi oħrajn. And astronomy is answering those questions. In a modern technological society, astronomy is interesting because it forces you to solve some of the most difficult technical problems in engineering and software and computer science. Uħud mix-xjenzjati li attendew il-konferenza ndirizzaw ukoll il-pubbliku waqt taħdita li ffukat fuq il-kisbiet riċenti fir-riċerka spazjali.